bwa nyuma ya President Museveni hakiro cyataresi tokoreko butashemererwa habwe by'ubuhangwa bwense bicwekerezibwe izo bari nyamwe bazi ya district ya Abari bakwatanisa na Ministry ya Mizo n'ubuhangwa bwensi basibira mu kubinga abantu mu bisharara. Aba batemere imiti bakure miserne nijo bajosya bashenya amajona za kamena ebishangirwa mu kisharara. Aba bagizire ngo tubara kwija kwitira muntu wenerisho mpaka bahikirize kigenderwa cya President Museveni. So ntero muranga ngo abantu bari mu bisharara baryo abatakuza kubirgamo je kityo tuza gukora ntuza tugarraho tuyihamwe byotiremo kandi hatobona bafe sente nyingi. We are cutting down the eucalyptus trees down. We are putting down these structures down. So it is time for us, people of Rubindi, to restore this wetland so that we can have enough water. Tushara kubirayomo. Irrigation programs zonzi. Atshamizi mbijagiyaga kuja kuirrigatinga ebyokurya by'abantu. Bamuha abantu b'ibintu byabo bicwekerezibwe borekera butashemererwa bita abantu basimira umurumo gukozurwe. Government ya leta bani ningi usanga ikirizo cyo mutu kusangana mu Kenya bonantu maza mukamuraraka ejo yo kurebe ebyo bishara birinke bafu amizi no higa gumagari tuterwa umushana gw'amani moni ngumenishaba ejo gugo murumo gw'amani gubana bakora bagumizemo no gwo murumo wa murundo twenda ba politicians kutaha politicians bakorora ubimbo rwabo hati ni technical people tukorora umurimo gwito tugendera amateka nambwe nashima hati ndikureba politician we narukwiza kututerera amasumo turiyo tukora umurimo gwito RDC nashumanye anaza kutujoininga nabadisobona nka president ko abaragiye ecukwe kweteke nikije kugumiza mu kweterura amagombo ragona mu district ya Mbarara gasha kwa area sorto gusa.